Ćao svima, dobrodošli na kanalu F-Design. U ovom tutorijalu upoznat ćemo se sa alatima za navigaciju u Adobe Illustratoru. Alat koji se veoma često koristi u Adobe Illustratoru je Hand Tool. Hand Tool se aktivira tako što pritisnete tastaturnu prečicu H i pojavi se kao ručica. I na levoj strani vašeg ekrana imate Hand Tool u toolbaru. Evo ga ovdje, kao što vidite. Kada radite neki projekat, Hand Tool možete aktivirati tako što pritisnete tastaturnu prečicu Space. Kada pritisnete Space, pojavljuje se ručica i dokle god držite Space, ručica će biti aktivna, to jest Hand Tool. Kada pustimo Space, vraća se na prethodni alat koji je bio aktiviran. Sljedeći alat za navigaciju je Zoom Tool. Zoom Tool aktiviramo tako što pritisnemo tastaturnu prečicu Z i pojavljuje se kao lupa. I imate u istom toolbaru, odmah pored Hand Toola, imate i prikaz kao lupa, to vam je Zoom Tool. Kada aktivirate Zoom Tool, uvijek će da vam stoji plus. To znači da zoomirate vaš dokument. Kliknite mišem i on automatski zoomira. A možete da držite levi klik miša i da selektirate šta želite da bude zoomirano. Ako želite da izvršite komandu zoom out, to jest da prikažete celokupan prikaz dokumenta ili da umanjite dokument, jednostavno držite tastaturnu prečicu Alt i pojavit će vam se minus na vašoj lupi i onda levim tasterom miša vi smanjujete dokument. I isto možete da držite levi klik miša i da obeležite što želite da odaljite. Kada pustite Alt, on automatski vraća na plus prikazu vaše lupe. Imate sada i tastaturne prečice za zoom in i zoom out. To radite tako što pritisnete tastaturnu prečicu CTRL, držite CTRL i pritisnete plus i on vam zoomira tamo gdje vam stoji kurzor miša. Kada pritisnete minus, on odzoomira, to jest umanjuje trenutni prikaz na ekranu. Kada pritisnete CTRL i 0, on povećava ili smanjuje aktivnu stranicu na celu radnu površinu. Evo kao što ste vidjeli, sad ću vam pokažemo opet, evo ovako. Držite CTRL i pritisnete 0 i on vam vraća tu aktivnu radnu površinu. Kada pritisnete CTRL i 1, on vam vraća, to jest uveličava ili umanjuje aktivnu stranicu do razmjene 1:1. To jest actual size, koliko je trenutna veličina. Evo. Kada pritisnete CTRL 1, on vam je vratio. Pritiskom na dugme Tab u bilo kom modu možete povremeno sakriti panele ekrana i time omogućiti više prostora za rad. Evo, kao što ste vidjeli. Isto tako i vraćate vaše panele u radnoj površini. Sve što smo sada radili uz pomoć ova dva alata, Hand Tool i Zoom Tool, sve to možemo raditi u panelu Navigator. Evo ga ovdje. U slučaju da vam nije aktivan panel Navigator, jednostavno odete na Windows i aktivirate Navigator. Ovaj crveni kvadrat vam pokazuje gdje se trenutno nalazite na radnoj površini. Isto tako imate ovdje, to jest ovaj crveni kvadrat vam predstavlja View Box. Ovdje imate zoom. Isto možete da zoomirate i da odzoomirate View Box, to jest crveni kvadrat. Ovo ovdje opcija vam je zoom in da zoomirate, a ovo vam je opcija da zoom out, ove dve opcije pored ovoga. Ako želite da promenite ovaj View Box da bude neke druge boje, da ne bude crvene, jednostavno kliknite ovdje i idite na Panel Options i otvara vam se nov prozor i vi birate evo ovdje koji želite boju View Boxa. To jest kockice koja vam predstavlja pregled radne površine.
Ja ću da ostavim u crvenoj boji. Sad isto to imate i na dnu radne površine, isto opcije za zoom i odzoom, evo vam ovde, što imate i u navigator panelu. Tu isto možete da odzoomirate, ovo prva opcija. Tu vam je da zoomirate i odzoomirate radnu površinu. Sljedeće vam je izbor dokumenta, to jest lista na dokumentu. Tu vidite, kako kliknete strelicama, tako idete na sljedeći artboard. Ovo ovde vam je ispisana određena informacija o dokumentu koju možemo izabrati iz padajućih menija u podmeniju Show. Sada ću vam pokazati način pregleda dokumenta. U toku rada na određenom dokumentu u Illustratoru možemo izabrati različite vrste pregled objekata koji se na njemu nalaze. Standardni i one koji ćete najviše koristiti je Preview mode, prikazani način u prevodu, koji vam omogućava da vršite promjene u okviru dokumenta koji daje konačan izgled. Drugi način pregleda dokumenta je Outline mode, konturni mod. Kada je konturni mod, to jest Outline mode, aktivan, Illustrator sakriva sve boje i efekte na vašem dokumentu. To možemo uraditi tako, znači sad ću vidjeti, jednostavno pritiskom Ctrl i Y vi prelazite u Outline mode, evo vidite samo konture vašeg objekta. Kada pritisnete opet Ctrl i Y, vi se vraćate u Preview modu. Vi možete to uraditi tako što odete u View i ovdje imate Outline opciju ili View Preview opciju. Imate i Overprint ili Pixel Preview. To je kad završite vaš dokument, vi možete da iz komande View aktivirate Overprint Preview. To će vam pokazati kakav će biti vaš dokument kada se odštampa. Ili tastaturna prečica Alt, Shift i Ctrl i Y i vi se vraćate u Preview modu. Kao što vidite, kada kliknem ovdje vidite ovdje kako pokazuje vaš aktivan dokument u kom je modu. Sad je kod mene trenutno Overprint Preview. Kada kliknem na Outline, on pokazuje Outline ili Preview. Jedna bitna stvar koja vam treba u Adobe Illustratoru, a sad ću vam pokazati u radu sa vašim dokumentima, su lenjiri. Lenjire aktiviramo tako što odemo na View i odemo na Rulers. Show Rulers. I on vam pokaže lenjire. Isto tako, te lenjire možemo aktivirati putem tastaturne prečice Ctrl+R. Sad smo ih isključili, kad pritisnemo Ctrl+R, oni smo ih uključili. To su lenjiri. Mi možemo te lenjire da kreiramo sami. Evo kao što vidite, evo kako se pojavljuje isprekidana linije, to vam je lenjir. I on pokazuje, evo sad u plavoj boji. Isto je ovako, horizontalna i vertikalna linija. I vi to stavite tako. I sada želite da napravite neki element u vašem dokumentu, jednostavno imate lenjire i vi možete da po tim lenjirima, vidite kako asistira sam Illustrator, da nalepite na lenjiru vaš dokument. Tu imamo isto i pametne vođice koje služe da vam asistiraju prilikom kreiranja vaših elemenata u dokumentu. One se aktiviraju tako što idete na Edit, pa Preference i Smart Guides. I tu štelujete boju i sve opcije za pametne vođice. One služe da namještite na željeno mjesto pametne vođice kako bi vam pomoglo prilikom poravnjavanja nekih objekata u stranicama. I to bi bilo to za sada. Vidimo se u sljedećem tutorijalu.